Assalamu alaikum, hurmatli Bishkek xabar YouTube kanalının ko'rishlari. Bugun 20 mart 2022 yil. Bayaq aytgan bizdagi final o'yinlari boshlandi. Hozir mening Bishkek xabar YouTube kanalından negadir tuz efir alib borishni yaxshi ishlaydi. O'shandaqdan men bu yoqdan hozir sizlarga video qilib yaxshi qilib tortib berib, ani sразу montaj qilib YouTube'ga chiqaraman. Sразу bir 10 minutdan keyin qayra ko'ra boshlasangiz bo'ladi. Her bir videonu özünce montaj qilib chiqaram. Sebebi o'sha mening kanalimda tuz efir yo'q bo'ladi, sebebini bilib aytaman hozir. O'shandaqdan hozir o'yinga ko'ngil buruvingizlarni o'tinamiz. Leylik komandasi bilan Manasni hozir tasdiqlab turib sizlarga javobni olib beramiz. To'g'ri, hozircha sizlar shu ekranga ko'ngilni burib turingizlar. Onlar hazır sizler ko'rib turgan komandalar bular birinchi liganing komandalarken Leylik bilan Manas komandasi. Birinchi, ikkinchi o'ringa. Birinchi liganing komandalari birinchi, ikkinchi o'ringa. Esep 1-0 Manas komandasına yazıldı. Esep 2-0 Manas komandasına yazıldı. Onlar videonu ko'rsatgan bo'lsangizlar, hozir o'yin boshlandi. Gruppalarga jo'natib, ulardan ko'rsin. Like'dan bosmangizlar. Qo'ldan ko'rsatib, kommentariy yozib. Esep 1-2 Leylik komandasında. Esep 3-1 Manas komandasında. Bu oyunga qo'shimcha ma'lumot olganlar hozir o'yin o'ta qiziq bo'ladi deb kelib жатқан adamlarning soni o'ta ko'paydi. Sizlar da kelsangizlar bo'ladi. Onlar hozir mestolar oz qoldi. Büt qataldagi o'rindiqlar уже to'lib bitdi desek to'liq tushundi. Hozir tushunsiz bo'ladi. Bu yoqda mestolar pustoy bo'lib qoldi. Boshqa komandalarning je bolельщикlarga mesto o'xshaydi bu yoqda hozir. Esep 4-2. Hozirgi uchurda top Manas komandasında. Ko'ngil ekranga birazlar turganlar. Esep 3-4. Leylik komandası esepte tengledi. 4-4. Bu oyunda ko'rish uchun kelgan komandalarning fanatlari da ko'p o'xshaydi. Qiyqirgan unlari ko'p chiqadi. O'yin bersa o'ta qiziq, dengeli o'ta degan umidimiz. Leylik komandasi 5-4 esasında oldinda chiqdi. Daha bir ochko cho'qildi. 6-4 esasında hazır Leylik komandası aldıda kelece top. Kolyaga düştü. Daha bir açık koşuldu. 7-4. Leylik құрама командасы мықты өзгерістерді жасап 4 очконы
Gelmesinden sırası çoğaltıp geldi. Out 5-8. Esep sani 9-5 eseyinde Leylik Kurama komandası Kayra aldına çıktı. Daha bir açko 5 açko aldından çıkıp kaldı. Leylik Kurama komandası mıқты өзгеріштерді жасап отыр. Манас Kurama komandasынан bir açko qo'shildi. 6-10. Алтынчы қатар санындағы Манас Kurama командасынан ойыншысы үтеусіз келген топты қапысынан жақсы қосып алып беруге қалды. Тілекке қарсы. Daha bir açko. Manas kaçtı mı? Manas kaçtı. Daha bir açko. Ошол эки команданы тааныбаган каналыбыздын катталуучулары болсо, мен дагы бир жолу айтып кетейин. Көрүп турганыңыздардай, Лейлик Аю Kurama командасы Баткен облусунун Лейлик районуна караштуу түзүлгөн 1-лиганын командасы. Ал эми Кара суунун мына көрүп турганыңыздардай кызыл түстөгү Кара Кулжанын Kurama командасы экен. Ош облусуна караштуу Кара Кулжа Манас daha bir açık koştu. Esep 10-11. Out kal. Esep'te Kayra'dan Manас Kurama komandası өздөрүнө жазды. 11-12. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы беле көңүл экранга буруңуздар, алыста болуңуздар. Оюндун эмне башталышы болуп атат. Азыр экинчи раундтар дагы бар. Манас Kurama командасы эсепти теңдеди. Esep 3-2. Daha bir açık koştu. Leylik Kurama komandası. Dostlar, лайктан басып қолдап тұрыңыздар. Ой пикирлерді жазып, группаларға жазып, таштап, видеоларды бөлісіп тұрыңыздар. Бұл ойын қайсын жерде болып жатат деген болсаңыздар, ошол активдік хол аренда орнорунда болуп атат. Активдик хол торговый центр. Leylik Kurama komandасы дагы бир ачканы кочту. Жакшы мүмкүнчүлүк чыккан болчу. Колдон чыгарып бир аз аутка уруп койду. Ошондой болсо дагы азыр көңүл экранга буруп туруңуздар. Кызыктын баары алдыда.
Бизди жаңыдан көрүп жаткандар болсо, бул жерге кантип келемин деп жакшы адрести билбей аткандар болсо, биз силерге оңой менен көрсөтөбүз. Оңой жолу бул Яндекс навигаторго кирип эле Activity Hall деп эле жазсаңыздар, өзү аренда точканы ушул жерде көрсөтүп коет. Түз эле ушул жерге келе бересиздер. Азамат 6-катар сандагы Лелек Құрама командасынын оюнчусу Сыдыков дагы бир очкону алып келди. Эсеп саны 16-14. Onlar көндө экранга дагы деле Браунс. Дагы бир очко. Блок деп жауап койду. Азамат 4-катар сандагы оюнчусу Сүйүнов. Дагы бир очкону алып келди. 4-катар сандагы Лелек Құрама командасынын оюнчусу Сүйүнов. Эсеп саны 18-14. Дагы бир очкону чогулту. 19-14. Катуу келген соккунун улам жетишпей калды окшойт. Эсеп саны 16-19. Дагы деле көңүл экранга бир старт онда. Фаул 17-19. Бешинчи катардагы Манас Құрама командасынын оюнчусу биринчи узатуучу топту жеткирип бере алган жок. Топ Лелек Құрама командасында. Дагы бир очко кошулду. Эсеп саны 18-20. Тайм-ауттан кийинки оюн кетти туугандар. Эсеп 21-19. Биринчи партияны азыр бул жерде 21-19 эсебинде биринчи партияны Лелек Құрама командасына жазды десек болот. Азыр эсеп 1-0. 5 мүнөттүк техникалык тайм-ауттан кийин оюнду кайрадан улантабыз. Алыстабай туруңуздар. Экинчи тайм башталды туугандар. Эсеп саны 1-0. 4-катар сандагы Манас Құрама командасынын оюнчусу топту өткөрүп бере алган жок. Эсеп саны 1-1. Эсеп саны Лелек Құрама командасына жазылды. 2-1. Биринчи катар сандагы Лелек Құрама командасынын оюнчусу топту өткөрүп бере алган жок. Эсеп саны 2-2. Манас Құрама командасына дагы бир очко жазылды. Эсеп саны 3-2.
Dagы bir ochkoni cho'g'ildi. Manас Құрама командасы. Dagы bir ochko 5-2. Esep sani 6-2. Екінші қатар сандағы Манас Құрама командасының ойыншысы дағы бір очконы çoğulttu. Дағы бір очконы ошол эле екінші қатар сандағы Манас Құрама командасының ойыншысы алып келді. Esep саны азыр 7-2 болып қалды. Туғандар дагы эле көңүл экранга буруңуздар, ойындын кызыгы эми башталды десек болот. Эми 7 очко чогулткандан кийин Леле Құрама командасы 1 очкону кошуп 3-7 эсебинде оюнду алдыга умтулуп баштады. Экинчи катар сандагы Леле Құрама командасынын оюнчусу топту өткөрүп бере алган жок. Leyli Құрама командасы тайм-аут сұрады. Esep sani 9-3. Сегизинчи катар сандагы Манас Құрама командасынын оюнчусу топту өткөрүп бере алган жок. Esep 9-4. Kayradan Manas Құрама командасы esep sanını açtı. Esep sanı 5-10. Esep sanı 11-5 Manас Құрама командасына жазылды. Kayradan 6-11 esebinde Lele Құрама командасы алдыға жылды. Topqa жақсы жетпей қалып окшойт. Екінші қатар сандағы Леле Құрама командасының ойыншысы топты жақсы бийик кылып көтөрүп бере алмады. Ойынды улантабыз. Ал касания болуп окшойт, азыр текшеребиз. Судьялардын чечимин күтүп туралы кимге жазды? Lele Құрама командасына жазып тұр, esep саны 7-12. Мықты өзінің артықшылығын көрсетіп, 8-ші қатар сандағы Манас Құрама командасының ойыншысы esep санын дағы бір есепке жылдырды. 14-7. Фаул. Biraz қатырақ беріп қойды шойт. Esep саны 8-14. Өте мықты өзінің өзгөчөлүгүн көрсөттү Манас Құрама командасы. Esep sani 15-8. Lele Құрама командасы 1 очкону өздөрүнө чогултту.
9-15. Дагы бир очкону чогулту. 7-катар сандагы Манас Кулама командасынын оюнчусу топту жакшы алып бара албагандыгына байланыштуу. Дагы бир очко чогулту. Эсеп саны 10-15. Топту жакшы өткөрүп бере албады. Катуу соккун улам топту аутка кетти. Эсеп саны 11-16. Оля, азаматсыз. Экинчи катар сандагы Лелек Кулама командасынын оюнчусу жакшы мыкты соккуну улантты. Азыр эсеп саны 12-16. Лелек бираз жакшы ойногондой баштады. Лелек Кулама командасы дагы бир очкон чогулту. Ош облусуна караштуу Манас Кулама командасы тайм-аутты сурады. Азыр 1 минуттан кийин кайра баштайбыз. Лелек Кулама командасынын защитниги топту жакшы көтөрүп бере албады. Эсеп саны 17-13. Мыкты чабуулду жасады. Азаматсыздар Лелек Кулама командасы эсеп саны 14-17. Тилекке каршы топту бийик кылып көтөрүп бере албады. Эсеп саны Манас Кулама командасынан жазылды. 18-14. Дагы бир очко Манас Кулама командасына жазылды. 19-14. Топту жакшы алып бере албады. Лелек Кулама командасы 1 очко чогулту. 15-19. Birbirine жакшы түшүнбөй калды окшойт. Эсеп саны 20-15. Эсеп санын кайрадан Лелек Кулама командасы ачты. 16-20. Ошентип экинчи раундтагы Манас Кулама командасы алып чыкты окшойт. Мен азыр бул жактан бир аз адашып калып турмун. Эсеп саны азыр 1-1, 21-16 эсебинде Манас Кулама командасы жыйынтыктады. Азыр тең. 3-чү раундду күтөбүз туугандар. Алыстабай туруңуздар. 3-чү партия башталды туугандар. Көңүлдүү экранга буруңуздар. 3-чү раундтун 1-чи эсебине Манас Кулама командасы ачты. Дагы бир очко. 2-0. Дагы бир эсеп санын экинчи катар сандагы Манас Кулама командасынын оюнчусу ачты. 3-0. Ошол эле экинчи катардагы Манас Кулама командасынын оюнчусу катуу соккуну жаап салды. Эсеп саны 4-0. Ал 1-4. Дагы бир очко чогулту. Эсеп саны 2-4.
5-2. Azamatsızlar. Esep sonu 3-5. Out. Esep sonu 4-5. Lenin komandасы мықты өзгөчөлүгүн көрсөтө баштады. 3 очкону чогулту. Esep sonu 6-4. Melek Kurama komandasının kıtaçılığından daha bir açko çoğuldu. 7-4. Al. Biraz katurak berip koydu. Esep sonu 5-7. Daha bir açko çoğuldu. 6-7. Biraz katurak berip koydu. Al. Hiç kimden kolundan tüy yoktur. Esep sonu 7-8. Melek Kurama komandasının 4-cü Katar sandagı Süynep oyuncusu daha bir açkonu çoğulttu. Esep tengdeldi 8-8. Esep sonu kayradan tengleşti 9-9. Esep sonu 10-9. Melek Kurama komandası bir top алдында жылды. Дагы деле достор, мындан кийинки оюндар азыр өтө көп. Финал бар. Саат 8-де Кыргызстан менен Тажикстан Kurama командасы ойнойт. Аларды дагы тартабыз. Бизден алыстабай бүгүнкү дем алыш күндөрү видеолорду аягына чейин көрүп колдоп туруңуздар. Esep sonu 11-10. Manas Kurama komandası aldıda. Kayradan Melek Kurama komandası esepti tengedi 11-11. Kola. Esep sonu 12-11. Kola. Kayradan Melek Kurama komandası tengedi esepti. Daha bir açkonu alıp geldi. 13-12. Kayradan Manas Kurama komandası esep sonunun tengedi 13-13. Hazır tuğanlar 3. raund 1-1. 3. raundun esep sonu 13-13. Out. 14-13. Setka болып қалды. Esep sonu 14-14. Қатачылығынан улам daha bir açkonu кетірді.
15-14. Манас Кулама командасы азыр бир топ алдыда. Kayradan Leylik Kulama komandası esepti tengdedi. 15-15. Kayradan daha bir top Leylik Kulama komandasına yazıldı. 16-15. Kolya. Hesap sanı 16-16. 4-cü qatar sanдағы Leylik Kulama komandasının oyuncusu topta ötkörüp bere alған жоқ. Hesap sanı 17-17. Hesap sanı 8-7. Leylik Kulama komandası aldı da. Kolundan teyip gitti. 18-18. Hesap sanı 9-8. Blokты жақшы қоя алмай қалды шот. Есеп саны 6-cı Qatar sanдағы ойыншы алып келді. 19-19. Аут. 20-19. Leylik Kulama komandасы тайм-аут сұрады. 1 минуттан кейін ойынды улантамыз. Hesap sanın 3-cü raundda Leylik Kulama komandası açtı. 2-1. Эми азыр тугандар 4-cü раундды күтөбүз. Төртүнчү раунддун башталышында топты өткөрүп бере албай калды. Hesap саны 1-0. Toynak düştü. Hesap sаны 1-1. Hesap sаны 2-1. Караколжа Манас Kulama komandasына жазылды. Daha bir açık жазылды тугандар. 3-1. Topta ötkörüp bere almadı. 2-3. Out. 4-2. Hesap sanı 3-4. 4-3 Qatar sanındагы oyuncu topqa жақсы жете алмады. Hesap sanı 5-3. Leylik Kulama komandası katı soqqunu tosып
Daha bir açık alıp geldi. Esep sаны 4-5. Mıқты oyundan bari aldı da tuanlar. Hazır dele öte жақсы oyundu көрсөтүп жатат. Дагы деле экранга көңүлдүү бурасыздар. Hala hesap sаны 5-5. Молодец! Молодец! 6-5 oldu. Esep sanının kayra Manas Kurama komandası tengledi 6-6. Экинчи катар сандагы Леле Курама командасынын оюнчусу топту жакшы алып бере албаганы үчүн 1 очкону бул жака берип койду. Эсеп саны 7-6. Топко жеткенге үлгүрбөдү. Эсеп саны кайрадан 7-7. Esep sаны 8-7. Alışlar gerek yapmış ha. Hot block 8-8. Toptu жақсы өткөрүп бере албады. Сетка 9-8. Esep sаны 2 топ алдыға жүрүп кетти. Манас Курама командасы 10-8. To'g'uz 8. Ha, yo'q. 9-10 bo'ldi. Kichkina sudya talash bo'lib ketdi. Hozir sudyaning chechimini ko'ramiz. Hozir Paftor Xayradan ошол топтун чечимин чыгарып атат. Kimden ketdi? Hot blok ketdi же ketкен жокпу? Ошону текшерип жатат азыр судьялар. 1 минуттан кийин жооп чыгат. Бул оюндун очкосуну бул жака берди. Манас Курама командасы. Эсеп саны 11-9. Lele Kurama komandası kayradan toptu özünü aldı. 10-11. Esep sаны 12-10. Esep sаны dagı bir açko çoğulttu. Manas Kurama komandası 13-10. Lele Kurama komandası biraz pateriya болып ketти окшойт. 4 очкону алдырып, азыр тайм-аутты алды. Biraz birbirine düşünmezlik болып кетти окшойт. 4 очкону алдырып жиберди. Esep sаны азыр 14-10. Al. 11-14. Karadan dagı bir açkonu Lele Kurama komandası özüne çoğulttu. 12-14. Dagı bir açkonu çoğulttu. Esep sаны 13-14.
Хрома командасы 10-дан 14-ге қатарынан 4 очконы чоңылтты. Есеп саны тең болды. 14-14. Есеп саны 15-14. Аут. 16-14. Аут. 15-16. Есеп саны 17-15. Манас Хрома командасы алдыда. 10 Есеп саны daha bir açko çoğalttı. Lele Хрома командасының ойыншысы қата кетіріп қойды. 18-15. Аут. 19-15. Polyaga. Есеп саны 16-19. Егер ушул раундтадағы Манас Хрома командасы үтчү болсо, анда бул ойын жыйынтыкталат 3-1. Егер Леле Хрома командасы ута турган болсо, анда кийинки партия 5-чи раундты күтөбүз. Азыр ойындын жыйынтыгын көрүп туралы. Бир топ калды. 19-16. 20-16 болуп калыптыр. Бир топ контрольный. Аут. 17-20. Мына ушинтип достор, бул оюндун жыйынтыгыны 3-1 эсебинде Ош облусуна караштуу Каракылча Хрома командасы 3-1 эсебинде жеңди. 21-17. 4-чү раунд. Биринчи лиганын чемпиондору Манас Хрома командасын жеңди. Туугандар, азыр мындан кийинки дагы өтө күчтүү оюндар болот. Аны дагы чыгарабыз, күтүп туруңуздар. Көрүшкөнчө лайк баспаңыздар, сөз түрдө.